ujya wibaza perezida urinzwe kurusha abandi ku isi? Perezida urindwa n'indege z'intambara cyangwa perezida urindwa n'abasirikare miliyoni 2? Tugiye kureba perezida barinzwe cyane ku isi duhereye kuri urinzwe byoroheje paka kuri perezida urinzwe kurusha abandi ku isi. Ariko nta perezida w'igitangaza wabayeho nka Jose Mujica. Aho kurindwa n'abajepe benshi n'ibifaru n'ibindi bitwaro biremereye, Jose wahoze ari perezida w'irigwe guhera mu 2010 kujya mu 2015 yanze kuba mu ngoro y'umukuru w'igihugu, yanga abajepe benshi na konvoyi y'imodoka za gisirikare, ahubwo yiberaho ubuzima busanzwe agenda muri iyo Volkswagen nta bajepe neza wagira ngo ni umuturage usanzwe. Mbese uyu niwe mu perezida wicisha bugufi isi yigeze igira. Ariko uyu ni umuperezida umwe muri benshi turi bubone muri iyi video, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, iki ni igikomangoma cy'ubwami bwa Saudi Arabia cyahinduye Saudi Arabia igihugu cy'igihangange ku isi, cyane cyane muri Middle East. Bivuze ko n'abanzi ba Mohammed bin Salman ari benshi cyane. Ariyo mpamvu buri ntambwe ateye ibigenzurwa n'abajepe bahambaye, imodoka z'imitamenwa, indege mu kirere, system igenzura buri muntu na buri gikorwa cyose kiri kubera mu birometero aho hafi. Kongeraho n'abarinzi batojwe kumugumisha ari muzima ku giciro icyo ari cyo cyose. Ariko ibya Emmanuel Macron byo ni ibindi. Nubwo Emmanuel Macron ari perezida urinzwe cyane ku isi n'abajepe bahambaye 30 bahorana nawe agiye hose, konvoyi y'imodoka zuzuye abasirikare, kongeraho n'imodoka agendamo y'umutamenwa ku buryo na misile zitagira icyo zitwara. Ariko ntibimubuza gukubitwa iki n'abaturage ari kugenda cyo kuba bamutera amagi. Reka twizeye ko bizahinduka nawe akaba umwe mu baperezida barinzwe cyane ku isi. Ariko reka dusure Afurika yacu. Mamadi Doumbouya, uyu ni perezida wa Guinea wagiye ku butegetsi mu 2021 nyuma yo gukora kudeta akavanaho Alpha Condé wari perezida w'iki gihugu cya Guinea. Nubwo Colonel Mamadi Doumbouya ari umutekano bwe, ariko hari icyo yagombaga gukora kugira ngo batazamukora nk'ibyo yakoze we yasimbuye Alpha Condé. Niyo mpamvu arindwa n'abasirikare bafite za RPG, akagenda mu modoka y'igifaru, kongeraho ko niyo ari muri siporo abazengurutswe n'abasirikare wagira ngo ni igihugu giteye ikindi. Tutarava muri Afurika, reka turebe Abdel Fattah el-Sisi. Fattah el-Sisi arindwa n'abajepe benshi ku buryo n'abari gisirikare kwacu. Nyuma yo kurindwa n'abajepe bahambaye, indege, abasniper na drone zazicunga hari hose, perezida wa Misiri akoresha imyereko idasanzwe, ubwo ndavuga parade y'abajepe kugira ngo akange abanzi. Urabona ari nde watinyuka umugabo urindwa n'abo bantu? Mwibutse ko mu kanya turabona perezida urindwa n'abasirikare miliyoni 2 na perezida urinzwe cyane ku isi. Ariko reka duhere ku muyobozi w'Ubuhinde, Narendra Modi. Kuyobora igihugu gifite abaturage bagera kuri miliyari 2, haba hari amahirwe ko hari bamwe batagukunda. Niyo mpamvu umutekano wa Premier Ministre w'Ubuhinde Narendra Modi udahambaye gusa, ahubwo nta cyawitambika. Umutekano ugizwe n'abajepe, Special Force y'Ubuhinde NSG, polisi, kongeraho na konvoyi y'imodoka za gisirikare zazishinzwe kurinda uyu muyobozi w'Ubuhinde ku giciro icyo ari cyo cyose. Nubwo Narendra Modi arinzwe cyane, ariko Kim Jong-un bo ni urundi rwego. Umutekano wa Kim Jong-un uhera ku bajepe 12 yizera bahorana nawe aho ariho hose, kugera naho bagenda iruhande rw'imodoka ye aho yaba agiye hose. Gari ya moshi y'umutamenwa agendamo byibuze birimo abajepe 100 n'intwaro zihambaye zo kumurinda, kongeraho n'itsinda ry'abasirikare be bashinzwe guhanagura aho yakoze hose cyangwa yaba yicaye. Ariko ikigira Kim Jong-un umwe mu baperezida barinzwe cyane ku isi, ni ibisasu kirimbuzi bikanga buri mwanzi wese utekereje kuba yahungabanya umutekano. Vladimir Putin, kuyobora igihugu nk'Uburusiya bikuremera abanzi benshi, rero umutekano wawe uba ugomba kuba udasanzwe. Umutekano wa Vladimir Putin wera ku ikote yambara rya antibare rigura arenga miliyoni 14 z'amanyarwanda. Abajepe badasanzwe bamuhora hafi kandi bita kuri buri detail yose, buryo bamaze kumurokora kwicwa inshuro zirenga 46 zose. Reba nk'uwo muntu agiye kumukora uko abajepe bitwaye. Bivugwa ko umutekano wa Putin ucungwa n'abantu byibuze 50,000, harimo Special Forces, abasniper, indege z'intambara, abasuzuma ibyo kurya agiye kurya niba bitarozwe, kongeraho n'imodoka agendamo bita Aurus ifite umutekano utahungabanywa n'intwaro iyo ari yo yose. Donald Trump,
ubundi perezida wa Amerika aba arinzwe ku buryo budasanzwe na Secret Service, ndavuga abajepe n'igisirikare cyose cya Amerika. Ariko kuri Trump biratandukanye. Nyuma y'uko Trump wagerageje kumwica ari kwiyamamaza, umutekano we warongerewe mu buryo budasanzwe. Kuva ku modoka agendamo yitwa Beast y'umutamenwa itatoborwa na misile, abajepe bamuhora hafi, abasinepa, indege z'intambara, kugeza ku marobo y'imbwa amurindira agiye mu biruhuko ku nzu ye iri mu gace ka Mar-a-Lago. Mbere y'uko turaba perezida urinzwe kurusha abandi ku isi, ni video wayikunze kanda subscribe. Xi Jinping perezida w'Ubushinwa niwe perezida urinzwe cyane ku isi kurusha abandi. Wakibaza ngo gute? Uyu mugabo yubatse igisirikare cy'Ubushinwa ku buryo kimukorera. Bivuze ko abasirikare barenga miliyoni 2 bose bashinzwe kurinda umuyobozi wabo w'ikirenga Xi Jinping. Kongeraho ibisasu kirimbuzi n'izindi ntwaro zihambaye, byose birinze Ubushinwa n'umutekano w'uyu mugabo. Ugerageje kumukoraho ibyakubahura byumva. Mu baperezida barinzwe cyane ku isi twabonye, niwe wagutangaje. Mwandike muri comment kandi kanda kuri iyo video YouTube yaketse ko wayikunda.